Gde ste vi ljudi? Ovo je moja prva epizoda i ja sam htjela da vam pokažem da ovo što sam ja snimao pre one epizode, da sam snimao isto na Windows XP-u, ali je to izgledalo kao Windows 7. Sad sam htjela da vam pokažem kako sam ja to napravio i da bude kao Windows 7. Sve što su trebali ovo da bude kao na Windows 7, vidite, ovo je Windows XP, znači vidite. Znači to je Windows XP. Znači šta sam ja tu radio? Stavio sam ovaj wallpaper, Windows 7, wallpaper, trebam samo ikonice ove da promenim, to sam zaboravio. To ću promeniti u sljedećem epizodama, znači evo start menu je isti. Da ćete vidjeti, sad ću da vam pokažem. Evo vidite, start menu je isti. Znači evo kada stanem ovdje, evo to je user, to je isto, evo documents. Evo vidite, evo se promeni. Evo, tako da. I da, ako znate neki program koji menja sve ikonice da vam budu kao na Windows 7, da se vam napisala sve ikonice ovako jedno predobane. Ako neko zna koji je to program, može slobodno da mi kaže u komentarima, napišite, ja bih vas zamolio ako zna neko da mi napiše i promenit ću u nekim videovima ili tutorijalima. I da, sada da počnemo što sam htjela. Prvo što trebate da radite, jeste da nađete ovu temu 7VG Black Rotan Modify. Znači vidite, evo 7VG Black Rotan. Sad ću vidjeti samo da uvećam ikonice, to sam zaboravio. Tu idete ovdje u user layers equals, da vidimo šta ovdje ima, ajde ovako, da vidimo šta je, ali nema veze, da vidimo, evo vidite sve, da vidimo šta to znači. Sada ćemo malo da čekamo. Ovo ćemo mnogo dugo. Tu su meni malo spori kompjuter, pa malo bi se čeka. Evo ga. Malo da se čita. Dobro, ću tu uzeti. I evo, nastavljamo. Ovo je bilo da ne stane ovo sve ovdje i ovo. Tako da to nećemo, tako da to nećemo da radimo. Evo, ovdje su povećane ikonice, kao što vidite, sad početi da vidimo sve. Sada, ovo ovdje vam je program koji se piše ovaj VGlance, kako se piše. I da, šta sam sada teo ja, to je moja mačka, Cipka. Šta sam sada teo, da vam kažem šta se ovom programu može. Može da vam ovako da ovo bude i da smanji ovo. Ovo je da automatski ovo izbacuje. Ovo animacije, neke ovako kad promenite ovako na jednu, drugo, na primjer sve ovo tamo. Google, da vam pokažem. Evo, znači pavio se u Google i sada na primjer stavite ovo ovdje i onda pomerite na Google da se ovako pomeri. Sada, ovo vam je treći po redu, ovo vam malo da se prozire ovako, kao na Windows 7, da se vidi malo kroz taskbar. A ovo vam je, to ne znam šta je, i ovo start orable. To nećemo. Ne znam šta, to je valjda da nam stane ovaj start. I izađite iz ovoga. Što sam sada htjela? Start! Da, kako da promenite start?
to sam zaboravila da vam kažem. Za to ovo kao vam bude start je potreban ovaj program, zove se VStart. I da, taj program ima mogućnosti da vam ulepša Windows, ako imate Windows 7, Windows XP ili Windows 7. Vidite, imate ovo od Apple, ovakav, imate od Firefox, vidite. Pa imate čak i od Ubuntu, aha. Pa imate i od Windows Flag, to je normalno, ali vidite, ovo je ovako. Ali kada se klikne, onda nije isto. Ali meni je da je bolje, ovo se najviše sviđa, normalno znači ovo. A i od Ubuntu nije nešto mnogo. Ovo šta se da vam pomeni, Windows 7 Start menu, da. Evo sad ću to da vam pokažem. Znači evo da vam piše user, documents, picture, music, videos, games i tako. Connect to internet, control panel, run and run. And don't show pictures. I sada izađete i kad uđete u start, nema ga, znači vidite da ga nema. Pa je bilo ovdje, ali sada nema jer je ovo isto run. Što je na Windows XP-u. I da, molim vas, pišite mi u komentarima ako znate možda kako da se promene ove ikone. Ko zna, molim vas neka mi piše u komentaru, pomenut ću do nekim od mojih tutoriala. Tako da se vidimo u nekim drugim tutorijalima. Ćao!